Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Ben Türkçe öğretmeni Şırgazı Tayirbekov. Salam, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü sabahımızda uy-bulonun mükçelerini öğreniriz. Andamese başlayalım. Aile, uy-bulo, kardeş, bir tuğan, anne, apa, baba, ata, ağabey, bayke, abla, ece, dede, çoğ ata, anneanne, çoğ apa, hala, atavuz necesi, ce karındaşı, enişte, jezde, dayı, tağa, yenge, jenge, yeğen, jeğen. Eğer de жаңы сөздер түшүнүктүү болгон болсо, ошол сүрөткө карап, жаңы сөздөрдү бышыктап алсак болот. Бул жерде Кемалдин уй-булосу тууралуу жазылган текстти окуйлу. Merhaba, adım Kemal. Annemin adı Asuman. Babamın adı Mustafa. Babam terzi. Annem ev hanımı. Bir kız kardeşim var. Onun adı Filiz. O 45 yaşında. Kardeşim avukat. O evli. Kardeşimin kocası İrfan. Onların 3 çocuğu var. Zeynep, Ömer ve Esra. Ailemi çok seviyorum. Dostlar, ушуну менен сабагыбыз аяктады. Өзүбүз тууралуу, өзүбүздүн уй-булобуз тууралуу ушул текстке карап жазып үйрөнөбүз. Эгерде каналыма жазылбаган, катталбаган болсоңуздар, катталууну, ошондой эле сабак жаккан болсо, пайдалуу болгон болсо, лайк басууну, ошондой эле комментарий жазууну унутпайбыз. Кийинки сабакта жолугушканга чейин жакшы калыңыздар. Сонраки дерсте көрүшмөк üzere, hoşça kalın. Bay bay.